Las condizioni de su tempus a sopra de sa Sardigna iden che lu serenu o pagonuilu chin addensamentos attrettos. Sorventos anasulare debiles o moderatos attrettos de sa banda orientale e nordorientale, portes attrettur de sa banda orientale in sa penisula de Stintino. Sormares antesse pagomovidos o movidos. Sas temperaturas mínimas antesse a mudar de rilievu, Casteddu 6, Tattari, Nucoro e Aristanis 14. Sas temperaturas massimas antessere in aumento liggeru in sa banda orientale e che a mudar de rilievu in cuso occidentale, Casteddu 29, Tattari 26, Nucoro 19, Aristanis 27.